Do sada smo radili kola neizmenične struje sa samo termogenim otpornikom ili samo zavojnicom ili samo sa kondenzatorom. A sada ove elemente spajamo, redno ih vezujemo i to za krajeve izvora neizmenične struje. Ovako kolo zovemo redno RLC kolo. Kao i kod svake redne veze, u ovom slučaju trenutna vrednost neizmenične struje bit će ista na svim elementima. Ali, kao što vidite, naponi na svakom od elemenata su drugačiji i nose drugačiju oznaku, trenutni napon na termogenom, induktivnom i kapacitivnom otporu. Učili ste rednu vezu u 2. razredu i tada ste kod jednosmerne struje naučili da se naponi kod redne veze sabiraju, pa tako i ovde. Dakle, ukupan trenutni napon neizmenične struje je zbir trenutnih napona na svakom od elemenata. Ali kako doći do zavisnosti između maksimalne struje i maksimalnog napona, odnosno između efektivne struje i efektivnog napona? Tu nam pomaže fazorski dijagram. Vrlo je zahvalan za dobijanje konačnog odnosa maksimalne struje i maksimalnog napona. Podsjećam vas, na termogenom otporu struja je u fazi sa naponom na tom otporu. Vidite, fazna razlika između njih je 0, nalaze se na x osi oba vektora, I0 i U0R. Što se tiče zavojnice, struja kasni za naponom, znači ovo je napon maksimalni na zavojnici ili induktivnom kalemu i on prednjači u odnosu na struju. A napon na kondenzatoru kasni u odnosu na struju.